Državni institut za akreditovanje BATA još nije priznat u evropskim zemljama, što stvara velike probleme izvoznicima. Laboratorijske provjere i certifikati domaćim proizvođačima malo vrijede pri izvozu, te cijelu proceduru moraju ponoviti u zemljama u koje izvoze. S obzirom na takvo stanje, nije ni čudo što od ukupnih stranih ulaganja u našoj zemlji manje od 30% ide na proizvodnju. Proizvođači vina među rijetkima su u BiH koji mogu bez problema izvesti svoje proizvode s domaćim laboratorijskim nalazima. No ni njima ne ide u prilog što većina naših drugih proizvoda u stranim zemljama mora proći nove potpune provjere. Time se stvara negativan imidž cijele zemlje. To je jako bitno da dolaziš iz jedne zemlje koja ima određeni nivo i kvalitete proizvodnje i neki određene druge stvari. Međutim, opet smatram da treba i mi sami raditi na tome, na certificiranju proizvodnje. Zanimljivo je da su domaći laboratoriji suvremeno opremljeni i odgovaraju svim europskim zahtjevima i standardima. No s obzirom da nacionalna akreditacijska kuća vani još nije priznata, nisu ni njihovi certifikati, iako mogu raditi sve potrebne provjere. Možemo uraditi što se tiče svih mikrobioloških i fizikalnih analiza, ostataka veterinarskih lijekova u namirnicama animalnog biljnog porijekla, dakle sve ono što je propisano europskim standardima da bi se omogućio prije svega izvoz. Ipak naši izvoznici svoje proizvode moraju slati na laboratorijsku kontrolu u zemlje u koje izvoze. To usporava izvoz i povećava troškove. Gospodarski stručnjaci smatraju kako bi vlasti mogle učiniti više, pa i uvođenjem protumjera. Mi možete u Bosnu i Hercegovini sve uvesti, zato što mi priznajemo njihove institucije, oni ne priznaju naše ispitne kalibracijske, sva certifikacijska tijela, i to znači, mislim da je tu vrijeme da se malo država i uzbilji, da primijeni čak i reciprocitete prema određenim zemljama. Milijuni uloženi u naše laboratorije izvoznicima malo pomažu. U Institutu za akreditiranje smatraju kako bi se proces njihova priznanja, a time i domaćih laboratorija, trebao dovršiti do kraja godine. Već 17 godina zaredom umjetnici sa svih meridijana dolaze u avgustu u posjetu Višegradu, manastiru Dobrun, Višegradskoj ćupriji i kanjonu Drine i Lima na međunarodno saborovanje likovnih umjetnika. Ovogodišnje saborovanje počinje sutra i trajaće do 28. avgusta. Posvećeno je obilježavanju 50 godina otkako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Po završetku saborovanja radovi 17 slikara bit će izloženi u Gradskoj galeriji u Višegradu. Tuzla bi naredne godine trebalo da dobije spomenik bosanskom kralju Tvrtku I. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko $500.000 maraka. Građani čije mišljenje vlast nije tražila poručuju da ima prečih stvari u koje se može uložiti $500.000. Tuzla bi iduće godine kao prvi bosansko-hercegovački grad trebala dobiti spomenik kralju Tvrtku I. Konkurs za idejno rješenje je pri kraju. Stiglo je 9 prijedloga. Stručna komisija radi svoj posao, već je određena i lokacija, centralni gradski park. Tamo gdje je ona fontana, onaj spomenik skulptura Kupačice ide na Panoniku, a na tom prostoru negdje oko te fontane, stare fontane, bivše fontane koja ne radi, tu bi bio postavljen spomenik prvom bosanskom kralju Tvrtku I. Kotromaniću. Tuzlake niko ništa nije pitao. Na primjer, treba li nam taj spomenik i ima li drugih ličnosti koje zaslužuju takva obilježja? Ukoliko se radi o ovom konkretnom slučaju, informacije koje me raspolažu upitnim čine potrebu da se to uradi, pogotovo ako se to čini na uštrb sredstava koja su već raspoređena za potrebe grada. Ukoliko će to ići na štetu funkcija grada, debelo bih razmislio, dakle ne bih bio za to. Opštinari su zaboravili da osim u centru Tuzle život teče i tu negdje u blizini, kao i to da 3 godine na sanaciju čekaju odroni. 50 godina se odlaže sanacija drvenog mosta na Grabovičkom potoku. Isto toliko čeka na uređenje i ova zgrada u naselju Pašabunar. Spomenik Tvrtku bi po nekima svjedočio o